Prema definiciji, svaka osoba koja ubije troje ili više ljudi u periodu dužem od 30 dana smatra se serijskim ubicom. Proučavanje načina djelovanja izvršilaca teških krivičnih djela nezaobilazna je faza u istragama, ali uprkos tome neki od njih nikada nijesu izvedeni pred lice pravde. Danas sam za vas ljudi pripremio top 5 serijske ubice koje nikada nijesu uhvaćene. Nadam se da će vam se svidjeti klip. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, pritisnete zvonce i da bacite like i neki komentar ako želite. To je to, sada krećemo. Uživajte! Dana 2. februara 2009. godine u pustinji nadomak Albuquerquea pronađeni su ljudski ostaci. Detaljnom policijskom istragom utvrđeno je da su tu zakopana tijela 11 žena, za koje se ispostavilo da su se bavile prostitucijom. Ubica nikada nije uhvaćen, a vjeruje se da je ubistvo počinio za vrijeme održavanja godišnjeg sajma. Čudovište iz Firence. U Firenci, velikom gradu u centralnoj Italiji, nepoznati počinilac od 1968. do 1985. ubio 16 osoba. Nikada nije uhvaćen i priveden pravdi, a engleska spasiteljica Magdalena Nabi o njegovim zlodelima 1996. godine napisala roman The Monster of Florence. Bam! Bela Kiš. Bela Kiš bio je jedan od najbrutalnijih serijskih ubica svih vremena. Ubio je najmanje 24 žene u vrijeme Prvog svjetskog rata, a njihova tijela pronađena su u metalnim buradima. Kiš nikada nije uhvaćen, iako je detektiv Henry Oswald bio siguran da ga je vidio na Times Square-u 1932. godine. Ubica služavki. Serijski ubica koji je tokom 1884. i 1885. godine u Austinu u Teksasu ubio 8 žena koje su radile kao služavke, nikada nije izveden pred lice pravde. Sudeći po članku obavljenom u New York Timesu 26. decembra 1885. godine, tada je uhapšeno 400 ljudi, ali je monstru koji je bio opčinjen ubijanja služavki nažalost ostao na slobodi. Alfabetni ubica. Ranih 70. godina prošlog vijeka u Rochesteru 3 djevojke su silovane i zadavljene. Svima im je bilo zajedničko to da im ime i prezime počinju istim slovima. Neću ih nabrajati, a glavni osumnjičeni za njihova ubistva je 2007. proglašen nevinim, zahvaljujući DNK test. Sve bi ja ovo po kratkom postupku. I eto ljudi, to je to, ja se nadam da se klip svidio, da sunče neke nove stvari, u komentarima pišite teme za sljedeći video, ne zaboravite da lupite subscribe, da se To bi bilo to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio, da sunče neke nove stvari, u komentarima pišite teme za sljedeći video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, da lupite like, da pritisnete zvonce, to obavezno, i da bacite neki komentar. Ljudi, hvala vam puno na podršci, volim vas, uživajte u ostatku dana i pozdrav! Ok, ljudi moji, evo nas u pozdrave. Što se tiče pretplatnika, vidite na ekranu neki od vas. Hvala vam puno što ste se pretplatili, što podržavate ovaj kanal, što podržavate mene, što podržavate, ma sve što podržavate, šta ne podržavate. I ljudi, stvarno vam hvala na 230 plus subscribera, nevjerovatni ste, znači baš vam ono hvala od srca, znači baš za veoma kratko vrijeme smo prešli ovu brojku, tako da sad idemo još jače. Ja se nadam ljudi do početka nove godine da ćemo preći jedno 600, mislim to mi je cilj, tako da vidjet ćemo, trudit ću se i ono, to je to. Sada ljudi što se tiče komentara, vas ću pozdraviti, znači sve ću vas pozdraviti i kome je dosadno da sluša, može slobodno sada da izađe, hvala mu puno što je pogledao klip, ako je pogledao od ovdje, neka lupi like, to je to, sada imamo komentar, znači veliki pozdrav za The Stelaj, Đovaku Komedi, Ante Čović, Milanče Stojanović, Filip Stamenković, Kosilije Naravski, N Music, Nikola Žakić, Nikola Nikičević, Antonio Bozino, Marko Šore, Božo Rkman, MP Games, Anđela Božić Lampica, Čudesni Zeka i Tony X. Veliki pozdrav za vas, hvala vam što ste komentarisali, ako vi želite pozdrav ljudi, sve što treba da uradite je da pritisnete subscribe, da upalite ono zvonce i da komentarišete nešto. I od sada na kraju, ako vam nije problem, samo stavite hashtag jesam i to je to, uživajte u ostatku dana i pozdrav!